عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي تبدني جالهم كي لبوتي ياغي لبوتي سنيفين وانمتك او تكان مدام جچ ربي اولتے گرتے yaadachiisuun nama mu'minaa ni fayyaddi waan jee jecha fi ammas jecha sahaabaa guddaa Ali ibn Abi Talib rabbi dalagaa isaa irraa hajaalutuuti maal jee namni bakka sadiitti qoodamaa jee namni bakka sadiitti qoodamaa khadura alimur rabbaani nama alima beekumsa qabu beekumsa faayidaa qabuun nama guddisu nama rabbi beekuufi qalamniisa xaalibul ilmi alladii yata'allamu linnajaa barata najaa bahu baratu hasadeesa nama eegee nama jala deemtuu jee akkunuma caljee nama jala qadeemu akka abbaan tiisitee re'ee tiisu akkamitti re'een caljettee jala deemtu nama caljee akkasi jala deemuu jee nama sadeesaan yeroo kana aalimtichi guddaan aalima fuugaanii alaadiin azzaatii jaaniin nama sadeesaa kana yeroo ibsu akkam jee ibsanii beeyta afaan zamanaatiin kodhee ka jennuun jechuu nama odoo dhugaa hin beekin akkunuma caljee nama jala deemuun agarre caljeetumas jala deema maaliif deemaa hin beeku wanni tun gaarii wanti tun hamtuudha hin hubanne oduma hubanne caljee nama jala deema nama sanii nama sadeesaa kana hin tahinaaji nama caljeetuma nama jala deemu garte waan jala deemtu san beekuu qabda caljettee jalan deemin dubbii tana maaliifin har'aan tana waan takka lubbuuti yaafiteessaniif dhaama waraqaa takkaatu dhufe obboleeyyan kiyya hogguutu namni hajjii eega dhaqee dhufe booda baatii takka akkana yookaanuu guyyaa 15 booda waraqaa hiramtu takkaatu jira waraqaan san maal jetti namtichi maal jaa ani nabi muhammadin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi manaaman agaree san booda barana namni hajjii godhe guutuun nam 7000 malee namni kaan cufaatu warra ibiddaatii jettu waraqaan obboleeyyan kiyya waraqaa tana hiran jettu san booda ijoolleen obboleeyyan kiyya xixiqqoon hunnooti isaanuma afaan kaneen waraqaa tana yoo qabdanii nama 10 yookaanuu nam 30 yoo kannitan sa'aa 24 keessatti waan isin jaalattaniitu isin qunnamaa jettu yoo rakkoon isinii jiraatte rabbiin furmaata isiniif fannaa rakkoon keessan yoo namni isinirraa dhukkubsatees namni keessan isiniif wayyaawaa yoo waraqaa tana dagamoo bakka isin ittiin goonee waraqaa tana darbitan ni duusaa isin jetti waraqaan akkam jettu obboleeyyan kiyya sodhee gartee taalijiin waan hunuma maal jechuudha akkunumatti moo ani obboleessa kiyya takka wajjiin agare mucaa qabee waraqaa san kooppii 30 godhee fiiguun aboo jaalakoo maal taateen jiin rabbi sodaadhu waraqaan wanni humaa takka taatuun jirtu sun kajibduudha darbiin jiin maal taate aboo kana jaafar jetti aboo kajibduudhaati darbiin jiin billaahi alayhi humaa takkan taatuuti hogguutuu baatii obboleeyyan kiyya yoo waraqaan sallaaltan aalimticha guddaa takkaatu san booda makkaa dhaqeen isiniin jaa raashidu ribaa anaa fi isiniifuu rabbiin ziyaaraa mana san nuwaa katabuun isiniin jaabar san booda yeroo dhaqe namticha sana hubate gartee zabanyaadhaa jaaniin akkana fakkaatutti yooniin dogongore malee maqaan isaa Ahmad jaaniin yeroo dhaqee ilaalu namtichi Ahmad jaamu kun ni jiraayi in jiru jee namtichi Ahmad jaamu kun tayyaan manaamatti rasuula salawaatu rabbii wasalaamu alayhi agaru jee kuni maqaan kun hin jiru eegasi san booda eenyu harka beeksiseete waraqaan sun aalimticha guddaa Muhammad Salih ibn Uthaymin Sheikhuna ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a khutbaa odoo godhu jiruuti maal godhe hunnooti yooniin du'e ana haa du'uu je'eeti waraqaa san fuudhee Sheikhuna ibn Uthaymin iccireetitu ummata dura darbeen sinja
وان تركي مركي فائدة إنكم نقرتي مالك لبون توكيتما ربي تيجي إيمانا قوسمتي وان تركي مركي أكنا إنسو داتون سنجا وان أنكري أكنا نمني قلبين إذا لا إله إلا الله فجدت وان تركي مركي كنا كمي صداتها تنافي الرسول صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه أشقي ستمال جيد تامسد عميدي بيخي جين أمتي الدنيا قباجر بوضت ولقفمني يو ولي سيقون سنجان واتت سيقروهن دنديني يو سمين سنجانس وان تت سميدوهن دنديني ألمني غوغوغي جرتي جين لو المعبوس ألمني خي ورقانس غوغوغي دي جرتي جين رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما توحيد الرئيس بدين سنجابر لينجي إساءة القاتل رأسنا جي خبودة مزانقن صداتا ننتو جولي نتمال جنية بددناني يو غلغلته يرو على قباسو ورابي ساتو جرجتان مجان صداتا ونوتي أمان تناس يو تريكي دامي نم ربي رامت قولي امالي نمني مسجدة بنجرو سنجا جالغو نيلا لفا رو بجتے سبب قدنی آفنا نموتو موبائل سمارت فون جاني موبائل امان تنا موبائل آکلا ارہبون نما موبائل سنقبو گر زیارنات سما آکلا متین سنجابر تريكي دامو بہو گا جائبا قبدیمی بہو گوتے تو مسجدة بہوها غرو قلبي إكين يان سودان قد دتنا غرّي قلبي أنكر ريدك وان إنسان يجيك أما تنا غرّي حديث سنقا نموت جابر وعلم لو أن الأمة اجتمعوا على شيء أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك نموت حديث خلم غرو شتانا سنجا جتشي بسميدان سنجابر غربا جتشخن قلبي إساقه ستي جتشقنا كم تميجي قربان مرة لغيجي جتشي سميدان سنجابر شيخنا ابن عثيمين الأقري رحمة الله عليه رحمة واسعة مالف عالم قد ودغا نبيخك مخلقه ما تكلمون قدو في أمات خنشوف والنفي جمالي بيكم ستبوتو تخنشوف في دي نمشوف أبصرتي أكتاتو في قدو بيكم ستبون الجتيتم أكنا مجلدين وان فقطتم يجو أكمي ورقا سداتو نمني ورقا أكمي سداتو بلي سوغو يولي دي قولا بوداني تم ديماني کو پی غافة نمني تي دلقام فاتي جي جتين سنجابر وان انساني کرتے يو غرو بيكم سفائدا کم نقباني واني خنطفاتو هندفتون سنجي خامن سننمني عالمين أبطاني إذا هنديني عالمو کا الرزامي سلقنا سنجابر وان انجر تنافي علي ابن أبي طالب ما جيني بيتا العلم خير من المال بيكم سي فوري الرجع علاجي العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة بيكم سيرو أتوان مربين سيغن يتقو أبلي سخيس الدبر سيدي بيكم سيغيسن غبجتا بردجتا تدفا غرو مان لكني لكا أتباسكم إرجتا تدفا يو صدقات آتي ملي كنت أهنينو عن الليل أطلاف فتي آسوهم برباكسون سنجاور بيكم صدبو خينياتو أبلي ينزيا نما سوٹے تانے أكديمنو قولي وان انجر في أمس وان انجر نما بچبنا وان انسك وزون قولي برنمي تنافو ونن جتشو فلمال نبيتا غم بيكم صادقو أمنان سننجا ولا خاد دنيا ولا خدينات أولي من لكتو أكمل كونو جتشو رسول الله عليه الصلاة والسلام مالجي والحديث في صحيح الترغيب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه طلب العلم فريضة على كل مسلم نما مسلمة يتفرط علمي برباد
isarratti waajibaa je waan garii waan godhu waan beekuu qabnuutu jira yoo beekumsa kan hin qabaanne salaanni san kan namaaf hin tolu yoo salaata taate beekumsa yoo hin qabaanne salaati namaan tolu kanaafuu gama beekumsaa deebi'uu qabnaan isinin jaa zamanni isaa zamana hamaadha namuutuu nama aalima fakkaata yoo laalteen yoo dhodhooyte garuu uumaa takka keessa hin jiru ummati duraa balaadhaan oofnu kanan beekaniin sin jaabar imaamu shaafi'iini rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a maal jaaniini ilmiidhaan darajaa guddaa kageessan beekumsa kana akkamitti argattee jennaani fakkeenya ajaa'ibaatiin namaa ibseen sin jaa akka niitii takka namtittii takka je ka gurbaa takka qabdu isin yoo gurbaan san irraa bade akkamii je obboleessa kiyya beekumsa akkasittiin barbaade ati sirra dhaabeqa mucaa tokko qabda mucaa jaalata mucaan keessan yoo sirraa bade akkamitti barbaaddaan obboleessa koo akkasittiin barbaadee darajaa tana gahee eega inni du'e amata 1,200 dura ammallee maqaan isaanii haasa'uma hanga qiyaamaan dhaabbattutti hin sinjaa garuu har'aan kana nuti beekumsarraa fagaannee jirra walaa ka addunyaa walaa ka diina keenyaatis umaa takkan beenu fi ammas mooraalii beekumsaatillee hin qabnu sinjaa namni gariimmaa beekumsi faayidaa hin qabu jeeti sabbaqaa'u dhageenyee jirra tanaaf garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jechi dura buuse iqra qaray baradhu dubbisi jeeti ammas guddanne jennee wanni irraa hafnu hin jiru yoo silaa xiqqeenyaan qaraane dubbii waa toltee jira eega guddannees yoo nuti mooraaliin keenya jabaate rabbiin numaafi nuu kannaan siin jaabar nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayh innummaan guddaan sanuu amata meeqa yeroo wahyiin irra buusu amata 40 sahaabaan kaanis akkasuma abuu bakri rabbi dalagaasaa irraa jaalatu amata 38 umar ibn al-khattaab radiyallahu anhu inni amata 26 gurguddoota jechuudha garuu mooraaliin isaan diina islaamaatiin qabduutuutu mooraalii jabdu hedduu mooraalii jabdu aalima gurguddaa ta'an san booda ammas rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jeemee laal yoo beekumsa barbaanne wanni nuti arkannu waan guddaadhaan sun jaabar والحديث في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة نمني علمي برباد فرائسا جلق بيجيبر ربي سببا إني علمي برباد جي مسنتي خروان جنة را فرائسا بلا فزاجي وإن الملائكة لتدعو أجنحتها رضا لطالب العلم ملائكان مجابرة علمي بربادسا خبجا إساتف إسا جالتو إساتف إسا بدتو إساتف قبلا إساني إساف لفقايني فيجي ميلا لغا درجا إسنكم حديث مقال خيسة سنبوت مالجي وإن الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أنبيون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين واني إسان تالسسا بيكم سا تالميوني أنبيات علماء إلاجين فمن أخذه نمني بيكم سنفرته أخذ بحظ وافر قود قد بيكم سرافته ربنا الدنيا نما كافراتي بس نما مؤمناتي بس نقل بيكم صافي دين إسلام أقروا نما جالة ملين قنون سنجا جمع علمي ديبو قمنا يوقانو سبتين نما تانا سنجا والله الذي لا إله غيره أكون متوان يجر ركفاتون نمي مصودو ديما وهيو خلاف سنجان قروا خلاف ننفرتون سنجابر وانو متتكو تقادو توتو
rabshaa akka gootu si goosisa garuu yoo qaraate wanni san furmaatii isii rasuulli alayhi salaatu wassalaam qulluccunuu godhee nuu kaa'ee jira wahayyu kanaafuu jaalawwan kiyya gama beekumsaa deebi'uu qabnaan siin jaa ammaas namni beekumsa ilmii barbaadu la'anata rabbii jalaa nama baheen siin jaa dallansuu rabbii jalaahi sibaasi ilmii barbaaduun maaliif rasuulli alayhi salaatu wassalaam كما في صحيح الترغيب وفي سلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدنيا ملؤون ما فيها الدنيا تنافي والنمان الدنيا كيف جروه أبارمو تاجي يرو رسول الله عليه الصلاة والسلام كنجو الدنيا متى ست أبارم تودو هنتهن dilii guddoo shirkirraa hanga dilii xiqqoo dhagaa kararraa kaasuu dhabuusan saniitu abaaramaa jechuudha. Akka namni amma yoo ribaa nyaatu nama abaaran. Walaa isa walaa namni rameen ragaa dhaabbatuuf nama abaaran. Namni salaatan salaan nama abaarame garte. Diliileetu abaaramaa malee wanni isin keessa jirtu isin faa keessa jira jaalawwan kiyya akkamitti isin abaaramuuf. Subhaana rabbiyal a'laa osoo jettu. Garuu yeroo warran abaaramne baasu illaa zikrallah nama zikrii rabbi yaadatu maleeji namni zikrii yaadatu namni rabbi yaadatu nama abaarameni wamaa waalaahu jechuun nama rabbiidhaaf ajajamu sanis nama abaarameni aw aaliman aalimninis nama abaarameni aw mutaalliman barataanis nama abaarameni fiilan wanni xiqqinni argatu abaarsa rabbii jalarraa nama baasii beekumsa barbaadu أما رسول الله عليه الصلاة والسلام ماجي والحديث في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب من حديث حذيفة بن اليمان عليهما من الله رضوان رسول الله عليه الصلاة والسلام ماجي علمي عبادة رجالتي جي علمي عبادة رجالتي ماجي توزات نمني تكو والله لعلان يو ربي قبريه ati beekumsa yoo rabbi gabbarte ati binni dachiifisanii ibaadaatiin takkarra namni beekumsa hin qabaanne ka godhurra namni beekumsa qabu yoo ibaadaa xiqqoo ta'u godhe rabbi biratti jaalatama yoo waan xiqqoo takka laalteen siin jaabar yeroo nama garii salaatuun agarree obboleeyyan kiyya sami allahu liman hamidaa yoo imaamtichi jee namni garii sami allahu liman hamidaa harka isaa akkana kaaseeti fuudhaana qabu rasuula alayhi salaatu wasalaam akkas jee fuudhaana qabu agartanii hadiisa keessatti agartanii obboleeyyan kiyya nama akkana godhuun agarree agartanii jirtan garuu himtanii fi hin himne salaanni isaanii baddi lakkiin baddu garuu rasuulli alayhi salaatu wasalaam akkanatti hin salaanne yeroo imaamtichi sami allahu liman hamidaa je harka keessan akkanatti ol fuudhaa je yoo qaraate tani qofa beeka ka obboleessa kiyya waan xiqqoon siin jeebar maalirraa ajirii irristii jaal ulamaa'iin garii yoo akkana godhe ajirii irris nama garii ammaas fakkeenya biraatiin siidha obboleeyyan kiyya yeroo attahiyyaatu yookaanuu rabbi gfirlii jee eegisee taa'u garte miila isaa nama akkana cabsuun agarre ayatun uumaan jettan rasuulli alayhi salaatu wasalaam ilbaa garsiisaa akkana godhaatu salaanni ni baddi hin baddu ajirii namarraa irrisifa yoo qaraane kana cufaatu himee jira kaa rasuulli alayhi salaatu wasalaam maaliifin fakkeenya kana isinidhe obboleeyyan kiyya isa mataa isaati akkas jeeni kamaa fi sahihayni صلوا كما رأيتموني أصلي أكايرون عن صلاة ما أغرتني صلاة غرون وتغالر سنجيبا يو نتي جول الرابر وادوبين سلطة يو انتاني أمال لي مسجد خيستي نمكراتو جرو جران سنجا صفا صلاة أكمي صلاة قمنا آيلان كنابي عبادة بكم ستقو تكتبون يو ربي قبرتي nama beekumsa hin qabne haaka gaarii rabbi gabbaruu rasiitu caalaa jee rasuulli alayhi salaatu wasalaam ammaas obboleeyyan kiyya gaafii takkaan isin gaafadha
أجري حجي أركتني في تاني ما أركونه عن باسي تنجر بارك الله فيك آية الرسول عليه الصلاة والسلام عندي والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند جيد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته عليه الصلاة والسلام نمني كما مسجد بوبه جيبر وانت كم فدو إني علمي برشو دافملي يوخانو علمي برشيسو دافملي يو أكنته إساف أجري توتو إساف جرا أكنما حجي بوتو غده لا حجي بوتو أكنما غده تي ربي سيخة باو بلي سغية كتابة خيق أبتي خرا مسجد يرو أبتي شيخ غيجل قراب حجي بوتو أكنما غده بلي سغية حجي كم ميك أباتي نمني غده جرو بلي سغية كم ترباتم يامك جان odoo kum torbaata min baasne hajjii buutu wal haakim imaamu haakim dagmoo maal ittiide wal hadiidu sahaahu sheikhuna al-albaanii rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a fi sayyi targhiib umraa fi hajjii akka nama godhetti isaaf kataba waan tokko oduun baasneetis hin jaabara addisaa baay'een achi maarree rabcaa arraan tanin jirtu maarree oduu kana cufan goone akka nama hajjii fi umraa godhetti rabbiin sii kataba hunnu garuu sana cufaatun nu dabaru jira kaabbaleen ke sana xiqqoonas sa'a cinaa takka obboleessa kiyya carraa qabdu diin islaamaan dalagatinaa jee no hin jenne kana tujjaaran ta'inaa jee hin jenne miliyeenaraa miti biliyaardeera ta'e dalagi carraa qabdu innaa waa ibaadaadhaan akka nama jihaada godhetti sii katabataniis warra keetii fi ilmaan kee yoo raachisu bobbaate haa xiqqaatu waa guddatu akka nama jihaada irra jiruutu obboleessa kiyyaati garuu ilmii tana hoo jalan sa'a xiqqoo takka bar sa'a cinaa torbaanis sa'a cinaa takka wallahi deebi'uu qabnaan isin jaa obboleeyyan kee yookaanuu fitnaa jalaan baanuu isin jeebar wanti xiqqoo akkanaatiin shawwadamnaa ammaas ka dabare takka nagarree masgiiduma kana keessatti an saahiba qiyyaaniinti oo akkamitti wanta nallee haasawtan kana laal wanniin isin himee nama guruppii taateen beeku gartee guruppii jiraanni addunyaa gubbaa silaa nama guruppii taatee isiniif hin haasawan maaliif guruppii san beekamsiisuun fadhu kaan maaltu naan gee wanni haasawamu quraana hadiisa fayya rifeensaatu quraana keessa jiraa jettee ijoolleen masgiidatti guuramtee gaafa kitaaba bantee rifeensa keessa laaltee yaadattanii obboleeyyan keessa maaltu fide rifeensaa miti jawwiin keessa jiraatu maaltu fingee ayyoo keessa jiraate rifeensi maali intala takkaatu rasuula alayhi salaatu wasalaam manaamatti agarte quraana keessa rifeensaa jira maarree ani taarika siitu na xaffaitee aboo assalaamu alaykum jeetiin biraa deemtayya maaltu fide rifeensaa keessa jira haya dubaree hoo waan hin jirre bar akkana hunnooti laal shawwadamaa shophee namaa taataa obboleessa kiyya waan hin jirre cufaatuu khilaafa jettee akka namni si shawwadu si godha yoo qaraate kana cufaatuu siin hin geenye dabartee jirta kaachi dabartee jirta aqul lak wallahi nama gariin agarre nama tokko kamiin kabaju waan ta'eefin wallahi caljee if qabee garte ka sheekh durri immaa bismillaahi jee hin qaraaniihi yeroo kana namaan kabaju natti ulfaatu caljeetumaan firraatii kana cufa sin goosistu ka rasuulli alayhi salaatu wasalaam mataasaa teqa isaatu alhamdulillaahi jee salaateqa kanaafi salaate eenyuuf jee salaate hadiisi bukaarii fi muslim keessa jira hadiisa torbaan isinii dhawee isinii himuu danda'a obboleeyyan kiyya sa'aatuu nutti dheerata malee ifiifi salaate abuubakriis umariis usmaanis aliyyiinis كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جيجل أبي صلاة تري سنقوس سوكنا إن غافت غافي كنا أغر تيجر تقبل سري يو خانو سيستم أجرا نتي مذهب أبو جل ديمنا تكاجرامي غافي تن إسن غافت إسن بيا برا إن شاء الله من إسا قيست أحدين إسن سينان إسن جابر والله وان قرانا في حديث نجي كل شيء اسني هموان ويمان لك انا قبلتني احدين اسني سينا غوتو وانو مرتين جي حديث ملي تكسي في نمو بلي تغي غروبي بماري نانين كيني سنجا غروبي سننغا بتو
fakkeenyaaf isin jawwaleen kiyya madhaba afuran namni beeytan harka keessan naa baasa obboleen kiyya hanqanuma madhaba afuran imaamu Abu Hanifa imaamu Malik imaamu Shafi'i imaamu Ahmadini guyyaa tokko isaan bichaa prograama goonee inshallah sabaatuma qofa naa kadhadhaa du'aa itteessan irratti ufa isii akka isin sowwanneen sin jaabar Malik waan jaamtu jira masgida cufa bar masgida Shafi'iyyaa jaan daddeemiitiin salaata ni laala nuti Shafi'ii jala deemna imaamu Shafi'ii jala deemna yookaanuu maal sin jaan madhaba afuran kana malee jala deemuun hin taatu isin hin jaan mucaa akkana jedhee masgida kana keessatti rabshaa qaasiin beekaa amma jaha dura bismillaahi akkami jedhee nu salaachisaa ustaaz Ayyuubeen madhaba afuran jala deemuu malee khabiraa jala deemuun hin ta'uu qaje hin deemanii sin jaabar hin beekanii isaan takkeen isaanii kan beekuun sin jaa silaa madhaba afuran qofa jeeka ni beeka madhaba imaamu Maalik jala fakkeenyaan sin jaa imaamu Maalik ibn Anas rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a yeroo salaat Allahu akbar a'udhu billahi minash shaitanir rajim injirtu bismillahir rahmanir rahim bitun injiru istiftaan agar ya Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallah injiru atika Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin akana jaawun imam Malik madhaba afuran silaayit inji kana fani agarani yo ati alhamdulillah in salat tikin dubbatu qabbali sari anja'ani sun jabar afan gutuudani unno tilar obboleeyyan kiyya gabaabduutti gama ilmii deebi'uu qabna ammas ilmii gama isii deebi'uun aboo yoo karaa rabbii irratti duute akka nama shahiidee taate siiqata baaban rabbii rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhe والحديث في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من جاء مسجدي هذا نمني مسجد في يخنا رفجي مسجد إساق بجافي بانمالي مسجد مفيت يوم تجيبر wanni takka wanni isa bidenjiru barachuudhaaf malee yookaanuu barsiisuudhaaf malee yoo akkana ta'e darajaan ati rabbi biraa qabdu akka nama fi sabiilillaahitti jihaada godhu jirta garuu namni masgiida waan kanneen lamaan isin ta'in waan biraatiif dhufe akka nama gurbaa takka meeshaa Taayiwaan dhaqee meeshaa namaa daawwatuutii beelal fakkeenya isaa Taayiwaan dheedhee bitachuufi miti garuu huccuu fi kophee san faarsuun maal faayidaa qaba kophee mucaa ribbaa maashaallah bareedu maal faayidaa si qabu bitachuuf hin dhufne garuu namni masgiida dhufe فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله نمني في سبيل الله يرد مال شهيد والرقي قربات من جنة إتابة صديق سمغوتو آيلا تنافو قبار دتي ديبيو أمنان سننجا قم بيكم سا تاتك أوتكا آسوغي يغن الرسي أماز وانت تقنين إذن أفيرو والله برنامج سوان دسنجي بويا إذنينا وبليين كي ناكا بدا ساكرو تكر رأي لما ساكرو لما أفريقاتي في جرامتي والله برنامج سننا لالا على بصيرة بيكم ساني متى إذن أكبا وانا كرة تيان دبت متى إذن أكبا سنجي إذنين ساكرو تكر رأي لما ساكرو لما بويا جمعة غنم ساكرو رأي لما ساكرو كنا متى إذن أكبا وانا ما أكرة بدون سنجي غيان أكدرن أركنو أكنا ما صرت هنتاني جتو أنيس خطوبة إسميس ورد أبدي ورد ربي نزل بسنو آغد ربي كما دين إذا إخلاصات اتباعا ورجل ديم ربي نواغد بيكم سبايدا كبو دلقا غاري وجي ربي نواغد أبقى أسغيثة تيني ربي كبرت ربي سبحانه وتعالى دن ديجي ذات النبي محمد وجي عليه الصلاة والسلام فردوس الآرة ولكن نواغد دعا دور ورد توبا إرد ديبي كما إسا توبا ديبو ربي نواغد دعا رتي جج دعا سن شهادة ربي نواقن نمشي دعا بود جالل إساتي في جنة إسا ورقن نم ربي نواقن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين